namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, namhla ta khalela hosi ngobe Mr. Post lo inga ta ikhi linka na Benny Mayengani the president. Then ta tlhela about a separate matter linga ta va khai khumba Limpopo Poison. So kasi kuna mtu of course rati 12th April fikele scroll ka account ya Shigaza Forward, as you can see on friend scroll friend kuma kwa kuna video lenga fika ipostiwa la Shigaza Forward langa fika tsala kusha crowd ya ka Nkuzano of course le moments le ashinyosis ashinyoshisi leswa kha komisa swo kwalana la avula in terms of crowd ku ayinyakaza swona lokho ku performiwa ko mina antele swona very sweswo so ntela this section here as you can see so kunloko wena master T loko fike icha kwalana ifike kuma go singove akha phakeriwa mali le loko akha perform na mesa anosungula ku va nkani swivona sweswo so kunleka yena master T maka mahleketa eka risimu Ramthondolovana ifike itwa Benny the president of course ifika before usingove ifika yikum as you have heard of course la ayongchanda sa usingove because yena lo performa ngetshame ngibona khanyike to mali ambe ka birthday celebration aveke ngari kuswiboneni so mara shishuwa shona kuseshikombe na kuse usingove se dyifikele Benny Mayengani ngeke swivone khadi phakeliwa timali muni la stage la of course vanhu va vulavulerile loko ni kha ni cheka the comment section a hi ngene ni vone un'wana kha commenta la kha kombisa ku mhaka liya a hi real liya because veri va agree lava ku se o tinyika mali loyi leswi nga fika kombisa swo kwala ku swi planiwa as you can see na vangobini va fika kombisa ku se na yona yi phakiwa mali honci leyi ya chance shame which means in other words o zama ku kombisa ku hi yena swi leswi a nga swi believe ku na yin'wana na yona ni nga vona na ku a yi na ti-comment to hlanyana makaringi la yi fike kombisa ku lolo a hi swa hlekisa swa tikomba ku mali leyi yi tlherisiwa ka n'winyi wa yona as you can see ku kombisa ku hosi ngova a dyo nyika milwa wun'wana mali ku a kota ku dinyiketa ni ku hi guys no na vandlozi kwana as you can see na va fika kombisa ku se a teka Brian mo twa ku loko ni nghena u ni nyika mali leyi ne va yisa lava vanhu heta na mfumani kwala kho kombisa ku swa mali mi lo khocana mativana so a lot of people mantu ku ha va ri ku swi kaneteni ku hosi ngove dinyikiwe mali manti kumbe ku horizonto a ritsi na va khosa kwala kho kombisa ku mali ya dyo dilong khombi sorry guys sorry so mara guys hosi ngove inyikiweni timali muni mina yo khomisiwa mina a na evidence ya swona mina leswi ni nga swi vona ni fike ni vona hosi ngove a ri karhi a nyiketiwa timali muni la leswi swi nga kahle swinene so ku kombisa ku se i fikele Benny Mayengani the president of course even then of course hi vuya ka mhaka ya Limpopo Poison ku ndleka yena Master T so hi ta hi kha hi ta eka risimu ra Zing Zong na Zeng so as you can see risimu leriwa la hinkwenu na swi tivera khale mara ni ri vuya so loko fika hi cheka sweswi hi fika ku hi kuma ku se almost ri na 1 million views in just 6 months and ri wana 6 months ntsena hi fike hi twisisa ku phela risimu leri a ku ri ra khale ri tlhela ri vuya kambe leswi nga ze swi Master T twina ku risimu leri nga ri kha ri stream hi va mani mara so hi ku twisisa ka mina I personally feel like risimu leri nga ri kha ri streamiwa ngopfu hi tinxaka letin'wana because mina as Master T munhu un'wana wa vanhu lava landzelaka tinsimu ta Xitsonga swinene risimu leriwa a ni streamanga more than 5 times hi mpfhuka leswi ri nga huma kambe swa sweswiwa hi ku already a ni ri tiva already a ri tlangeni ko khale hina hi enjoy so I feel like tinxaka letin'wana hi to ti nga busy swinene no ri streama risimu leriwa ri ta fika la loku beni guys so ni nga vula tani ku congratulations to Limpopo Poison as a whole of course risimu ra se va ri rangana mara that time a mi kuma ku va tirha as Limpopo Poison a ku va ku ri hava project ya Limpopo Poison mara a va tirha as Limpopo Poison mi kuma ku project ya Severa Presarangani Limpopo Poison yi kona hinkwayo project ya Benny Mayengani Limpopo Poison yi kona hinkwayo na Dr. Joyce Remani yi kona Limpopo Poison hinkwayo that's why ku Limpopo Poison so swi kahle swinene va tirheni swinene swi kahle vi kha va congratulate loko va kha va endla swa kahle
Energy.